Bao miên bành hà khấn ở bồn thủy mi tay dương của đào sai bẹp này. Thế tôi cho mùi nâng bành hà khấn mình thành nó liu rồi cái này miên của xa thế tay tới chuột cho mùi nâng bành hà khấn. Cả đào sai từ lời bành hà khấn cứ nghi khăng mình tên. Ti mùi cứ dương trơ sòng át ở bồn thủy mi dương để bán sát cho mùi nâng tự sát để bán trầm trời. Thế tôi cho mùi nâng ca liên sòng át mình miên dương chơi tận liếng hai thế. Dương trâu miên cái đá smooth sòng đạp chu sòng đạp đất nâng cái lạnh thủy mi với dương ở bán smooth lò. Nó bây để dương sliệt khó khăn. Ti pi cứ từ lời ca nha mà hà. ដូចជាប្រភេទអាហារគ្រឿងផ្អាប់អីនោះយើងគួរតែកាត់បន្ថយនៃការញ៉ាំបើក្នុងករណីយើងមានបញ្ហាក្លិនរបស់វីមីហាទី3គឺទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យឬក៏ការប្រើប្រាស់សារធាតុកាត់ពេកវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពវីមីធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាក្លិនលឿនមែនទែនមិនថាតកតងជាមួយនឹងទឹកអប់ឬក៏ប្រភេទសាប៊ូដែលវាមានជាតិក្រអូបឬក៏ប្រភេទរបស់ផ្សេងៗដែលវាជួយឲ្យក្លិនក្រអូបនៅកន្លែងវីមីហាគឺមិនសិតតែមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពវីមីដូចគ្នាទី4គឺត្រូវញ៉ាំអាហារដែលជំនួយដល់សុខភាពវីមីសុខភាពស្បូនក៏ដូចជាជួយបង្កើននៅពពុះបាក់តេរីតកតងជាមួយនឹងអាហារយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើពណ៌បៃតងឬក៏តកតងជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅទឹកដោះគោស្រស់ញ៉ាំឲ្យបានទៀងទាត់ទៅបងប្អូននឹងលែងមានជាបញ្ហាក្លិនទៀតហើយបងប្អូនគ្រាន់តែអនុវត្ត4វិធីសាស្ត្រងាយៗនេះបងប្អូននឹងបាត់បញ្ហាក្លិនដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការញ៉ាំថ្នាំដើម្បីព្យាបាល